Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na sa Bright Light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo, ikinanak mong kekamagsantong, o indumi, pakiramdaman mo kami. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa gipan mo, ikinganak ang kasalanan. O indumi, pasignawan mo kami. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming
Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka kike kaming awus, nakiramdaman kekeng megabus. O Indumi, ang Jesus layran mo kami. Lunusin mo kami. Sambit na sa aming panalangin, Yesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Jesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Maya pa bengi po, karing kapara tamo magdebosyon, King Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Iipoy Father Joselito Hipolito Vital, menibat po King Nuestra Señora del Carmen, King Punduat Pulong Masleg, Guagua, Pampanga. Makayantabi kayo po, King kakatamo pong radio station ng Archdiocese of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Ating kaya pong Facebook Live coverage. Malaos kayo po, king kakatang programang Inkrusada, makaparikil, king kakatamo pong preparasyon, king kakatang Arkidiocese, king malapit na pong selebrasyon ng 75 years, king pangatatag na po ng Diocese ng San Fernando, anya pong December 11, 1948. At king kakatamo pong tema, kaniti pong selebrasyon, yapin po yung Full of Grace. 75 years, full of grace. At syempre, medong po ka rin pagmaragol na po ng kikatamong Archdiocese, yapin po din kikatamong parokya. Inya, malaos kayo po, king parokya na pong Santo Cristo del Perdon Parish. At kayang tabi-tala po, din karela pong mga sipag at masigasig alay ko, kining karelang parokya. Makipagkilala tamo po. Magrasyang bengi po, kay katamongan. Ako po'y Pinky Romero, Vice Coordinator na po ning parokya. At mag-start ko po king Pamanyuyo king Pisamban po since 2012 among Dixie time po. Okay, brother. Maya pabengi po among, maya pabengi po karing talasuyo tamo. Yako po Brother Enzo Espiritu, in liturgies na po ning parokya. Yako po mag-start ko pong sinuyo since 2016 at bilang Knights of the Blessed Sacrament at maging liturgies ko po ng 2020. Okay, sister naman po. Maya Pabengi po. Ako po'y Sister Wilma Ray Matias. Sinuyo ko po 2012 kang among Dixie. Greeters and collectors kaya pa mo po kanito. Hanggang point niyang may volunteer kong maging katitis kang among John po, kay ba't ngeni po kang among Angel, kasalukuyan po, PPC formation ko po. Tingin po mapansinan, Sister Pinky, yan po ay Sister Wilma, may start lang nga pong Dixie. Bali po bakit? Kasi po yapong Dixie, metong nga pong heart rab. Metong nga po rin peka po yung parig yung diocese, kaya siguro may ganado kayo pong sinuyo na po.
dati po kasi, sisimba kami mo po every Wednesday, Friday, dito pong Mass, makanita po, hanggang po niyang karempong greeters, at yung pong mag-recruit kaya kami as a greeters po. Kanita kaya po may kapag-umpisa. Nung lawen tayo pin parokya, bala mo, medyo baya pa mo po. Kapila niya may established parokya? 1996 po. 1996. June 29. Okay. Feast So, of St. Paul and Apo po, Peter. June 1996. Yes po, Mong. Nung balikan ta mo, bayo ita, nung ka rin kayo under kanita. Nanong parokya kayo kabilang, bayo maging parokya yung Santo Cristo del Perdon. Nga pong year 1983, kita pong base king written records me, in parokya po kanto, under ya po king Mother Church na kini pong Barangay Baliti, in Virgen de los Remedios Parish. Datang po itang year 1993, nang among Raul de los Santos po, i-initiate na po na maging parish yo ining chapel kanta pong pagmisando. At kambeda po ring sisimba keni, alimo po yung parish priest mismo ing mikaburi at deni pong sisimba sinaupla po para maging parokyaya po keni, para maging parokyaya po ing Santo Cristo del Perdon. Kasanting na po yung kanilang parokya kasi po migmulaya po king Baliti. Yes po. po, Ma'am. Yung Virgen de los Remedios. At obviously, metong po ka rin dahilan, oling krusada. Yes Virgen de los Remedios, siyempre, po tang yung krusad, yung Virgen, at yung Santo anak Cristo mo. del Perdon. Kaya pin po nang di magumpisa kami. Mangutang ko po karela na yan po laging karelang parokya. Iminuna na po sinabi, Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Nga na po. Yes po. Ay ba't magibat ko sana, pakaluluan mo kami. O ito po yung karelang parokya. Ne po. So may gumpisala po king Baliti. Ne po. Kay ba't may ganyan pong parokya ni anyang 1996. Yes po. Kim Palageyo, nano mo kayang metong dahilan o bakit may pitnaya? O from Baliti, kay ba't mikawani kayo at na-establish kayo bilang metong parokya? Nano mo kayang isipan nyo? Yako po para kako since ita pong time na under ya pa po kening Baliti ne. Ing misa mo po kanu sasabihin da ring mga tuwa once per week ya mo po. So bala mo po karening tao, eya po convenient karelo at ing parish po kata lilipat la pa pong dalan at sasabihin da rin po ini po kanung tatalakaranan ng parokya. Dati mo po kanong open field, tapos atinya mo pong tent, at then pong churchgoers, magdalala mo pong luklukan. Lukan. Yes po mo. So talagang bala mo po, biyeking metong village, ne po? Yes po. O ito pong pamaglipat, siguro po meron yan dahilan ito, ne po? Ay, opo. Ulim pong highway ya po ini, metong ya pa pong dailan, magkasakit la po. Karen pong makiramdaman pong Manalbe, ing landmark na po ng parokya, pining Coca-Cola. Yes ne po, harap na po ng Opo. Coca-Cola. Kaya po ta pumuntala, dati king Baliti, they have to cross the road. Ne po? Opo. Kaya siguro kay Wani dala. At anya mika Wani la, nanaritang barangay under king Santo Cristo del Perdon. Y Caridad Parish. Inya pong maging parokyaya po ini, reni pong kening western side, kenila po making under na po ning parokya ng Santo Cristo del Perdon at habang reta pong keng eastern side magstay la po kening Baliti. Yes po. Naalam mo rin ang barangay Reta. Sister, matatandaan mo rin barangay. Barangay de la Paz Norte, Barangay Sagin, Barangay Lara, Promised Land, Sitio Pulo, and Severa Community. Oo. Bala ko po sabihin din na Lara, may pagdametong. Promised Land. At yun pa yung Lara. Saging. Saging, Lara, Kamuti, pwede kang magsigang, ne po. Balo ko makayong lugar ni dati, ne po. So, dito po pala. Kay ba't medyo, siyempre, mangutang ko po, o tating promised land, o nanin ng promised land na ita. Metong yung naning promised land. Resettlement yun. Resettlement. O. Kay ba't,
Nung karen po makarandam, ing parokyang ini, maliban po San Fernando, at inyaran pong Bacolor side. Yes Ne po, po. ma'am. Nalapulot ang Bacolor reto. Kini pong Bacolor side, yapin po ing Promised Land, ita Promised pong Land. resettlement, ing Sitio Pulo, ing matuwang baryo na rin po ning Kalubutbut, at ing Severa Community po. Dito ang Lungareta. Yes po, mong. Oh, so dini po, balamay no po mag-cross king dalan, kay nila pong meto nga side. Nang Yes. king side din Western side. So dini po ding sakop na po ngayon ning Santo Cristo del Perdon Parish. Ne po. Apansinan ko po, potang loob ka po king kanilang parokya, akit yun po talagang meto yung village. Yes po. Ne po, meto yung village. Pero ding sakop yun po, barangay la. Barangay na po. Oh. Pilala mo rin village, king sakop yun. Actually, alaman po mong eh. Ini mo. Ini mo po yung village. I mean, Ay. yung simbahan na ating village. Isabela. Isabela po. Severa. Yep. So, tinla po nga doon village, Isabela, Ang Popoy- Villa Villolita. Olita. Villa Olita. Ngayon po, kami po kasi, menibat kami po karing barangay parish, na po. Nano mo po yung biye kini king village, kay ba't at yung parokya kini. Makanan mo po yung schedule na rin misa yun. Every Wednesday po, 6:30 p.m. ya po yung misa. And then every Friday, 6 p.m. ya po, among. Bengila po, kasi po, metong po siguro ng dahilan, uling mamagobrala rin tao niya po. Apo, ma'am. They come and go. Pero, kikilala yun naman po din tao. Siyempre, Pache po village, madalas, mga tasla po bakod, kay but people come and go. Kikilala yun naman po. Opo, alos po ring tao. Kaya ni uling malambat na karin po. Alos balo minala po. O di mag-serve naman po, no kalang minibat, parokya, kening main village, o karing aliwa pong sakop yun po. Ring alwa po, kenila pong kareng sakop. Pero rin pong kening village, reta po talagang malwat na ring mag-serve, mag-remain, mag-stay la po keni. Next day lang kaya. Yes Kay but every Sunday, mga po yung schedule yun. The Sunday Mass yun po mga Every nila. Sunday, ating kaya pong anticipated Saturday na 7:15 p.m. Tapos keng Domingo po, 8:30 na po ning abak at 5:30 na po ning bengi. O kaya pin po medyo akit yun, kakaibala po yung schedule. Ne po, nakalupa rin typical barangay parish, o kaya old parish, usually 6 o'clock, 5:30 a.m. Pero deni po, 8:30 pa mo po talagang pang village kayo. Yes po. Kaiba't at iba pong meto ang significant, kaya balang village na talaga, nanuya po yung medium, in language po ni kayo misa. Ita pong weekdays mass, kapampangan niya po. Pero ita pong Saturday anticipated and Sunday masses, English po. English lalen niya po, kasi alwa-alwa lapin tao na yung village. Ilata mo po sure nung pure kapampangan la po or... Din kikater yun eh. Yes po mo. Pero at least, kaya kikatamong grupo nga rin adwa po karela, kaya nila po king Villa Olita. Yes po. Pero yung kikatamang liturgist na kang barangay. Kenny ko pong Barangay de la Paz Norte. De la Paz. Yes po mo. Pero niya pong maging liturgist ko po, magpa-transfer ko po kening parish para po ita pong biyahe ang po itang accommodate nila po agad din ng ministry para po ma-disseminate agad itang information karening alelwang liturgical activities po. Oo. Mag-board siya pa Kenny para agawan ng obligasyon na yung karelang parokya. Obvious po medyo mga karugal na po din kikatamong bisita. Kayo po gagalgal na po. Ali naman po, mong. Ali kayo po. Ali po. Feeling ko po, kingwanangan po Father Angel in confidence you. Malam, liklak na kauman po pa mga tao. Ikaw po ba kayo marine? Ne po. Din pong kayong pari, siyempre, yan po, present din, yun kayong Paris Chris. Among Angel Gamboa po. Pero kung nanganda kayo po, nino po yung mumulang Paris Chris po? Yamong Nick sa Bili po. Nick Sabile. Uh, Ba't po followed by Among Eric Eric De Guzman. De Guzman. Kay Ba't ba't po? po Yamong Dixie. Kanita kayo po mag-serve, Meg. kayo po nga dwa. Opo, mo. Kay ba't po? Yamong John. Jonathan.
At ngayon po, po yung Father Yapo yung Angel. Gambo. So talaga pong medyo bayap yung parokya na. Pila ng years? Going 27 years na po. 27 years. May kalimano pong pari. At syempre, in megka-idea po, inyapin po, may divide siya from Baliti to Villaholita, from Birhen de los Remedios, kaibat atin pong Santo Cristo del Perdon, y Caridad Parish. Ita po miki utak po kanita, yapin po Father Raul de los Santos, ing Paris Peace na po ning Baliti. Ne po. Pero ngayon makapamasyal kayo pa, o no idea at all, kung mumunta ka rin. Alina siguro ne po. Alina po mo. Makapokus na ko po Kenny ne Yes po. po, ma'am. Opo. Nano pong akakit yung pangayaliwa na po ning village? Anti mo in terms of ding taong sisimba, in terms na po ning pamamorma ka rin tao, na po masakit pa kasabihan naman po. Ali naman po. Kasi po, menbetla naman po kay Barrio Dengue Village. Anya, yan naman po yung guide. Andi mo po kayo, Sister Wali po, village na po rin, halos Yes. madakal po siguro kayong anak na magar kayong private schools. Ating kayo pa pong tutulong katikisim kanita. Atin po. Atin pa Kasi rin po, naman po yung ganaga ng anak, Katie, mag-aral kayong private. Dakal mo rin po kayong Atin mo public po. and sa akin po. Anyapin po, tuturo ko lang kayo ni pong Parisolme po. Bilang katikis po, balang kapilang kayo po tuturo. Anya pong before pandemic, 4 times a week kaya pong tuturo. Kaya ba't po niyang pandemic, bali once a week na mo po every Saturday. Pero recently, kapilang niyo po tatali yung kumpilang po ang First Communion. Anya pong in last mo bing confirmation, anya pong February 18. Kaya ba't in First Communion po March 15. Ating kaya pa po kanyan. So buling sabihan po talagang ongoing na pa po din kayong formation para po karing anak na po. Opo. Ay, March 18 niya pa po kanya March pala yung 18 po. susunod. Opo. Pero din po ngaliwang barangay, mayari na pong First Communion. Pati po rin Ketty. Ante mo po, metong pong mamyalungan po king isip ko, deta pong karing barangay mumunta na po kene. Oy, impong ikayo, bilang liturgy, sampoy Father Angel, o ikayo mumunta ka rin barangay. Bala mo po mong pagparokyal activity po, talagang muli la po keng parish din keng chapel. Pero nung ingeni po kasi buri na pong among angel, reni pong chapel, kay buri na la pong bala mo po dinan confidence na porket chapel ka makanyan, nakapeding mo naagawa ko na nurin ang agawa na ning metong parokya makanito. In terms po ka rin ng liturgical celebration. So nung nanong malilyari po king parokya, makanyan mo lang po malilyari ka rin barangay. di po? Kareta pong pwedeng gawan at kapking capacity da po rin ng chapel ni Mong. I-sister naman po, po yung formation, katikis siya po, ikayo po nanong pong pinaka-obrayo po. Ako pong, nung nano po yung kailangan na yung parokya, ako pong Manton itang- source, ning Opo, pondo po. yung pondo mo. Balang po, bangko kayo na po. Kaya lupa kayo pong banker. Ne po. Karas naman po king collection, okay mo po, makapag-survive naman po yung parokya. Opo mo, generous la po rin tao po, especially po yung Villa Olita. Generous? How generous? Ali, wata po, eta na po, re-reveal. Pero generous na po kanding tao, Lita. Malapit kayo po king Coke. Potang after the mass, mami kayo pong soft drinks. Ali naman. Siyempre po, siyempre, atsuyahan po kiting Coke na po, kitang harap. Bala ko mo dati. Pero, kaya kayo yung Coke, sakop ya, Ali yan. Sakop niya po. Bala ko sang kini Western laring kaya kayo. Although ati po kasing times na pag magpamisa la po, magpaalam la po kining Balite. So, under yung baliti kanta ito. Yes po. Kasi kita ni Eastern. Vicinity. Wow. Kenny, ala kayong soft drinks, banda Kenny? Alam mo. Ala. Po, wala. Bandaya ka rin ng Coke na. Parin niya po.
Oh, at least may relax na po. At ang pinandit po kanyan, mas nakadalabalong kwento. Buti na po madaldal niya po yung kayong bisita. Okay kayo mo po? Okay mo po. Makapangisnaw ka pa po? Opo, opo. Finally po, bilang liturgist, na yung pinaka-obra mo? Yako po, yung pinaka-obra ko, kumbaga yako po yung maging way para ipaabot ng among angel itang nanumburiming gawan, king metong liturgical celebration, kareni pong ministry under kem parish mi. At minsan rin po, sasawb ko po kang among angel para gawang rito, makanta po, mag-translate po from English rites to Kapampangan rites, from Kapampangan rites to English rites po. O ingi kayo pong pares priest, magaral niya po liturgy, ngayon pong kasalukuyan. Yes po mo. Yan po liturgist na po ng Crusada, Father Angel. Kaya sa mas naming obra mo, itong nepo, pota mga boljak ang Father Angel. Hindi naman po mga So, pota pong pinandit, akayabi tayo pong kanilang pares priest, akilala tayo pong kanilang parokya, at dakal pong interesting images, ang po pong facts, king karela pong bayong parokya. Kaya, pakindaman tayo pa mo po, yung metong panalangin, kang Santo Cristo del Perdon, at metong kanta, Misa Dia para kay kayo. O Jesus, amay pa ako king krus, pauli ning lugod mo, king tao at bunga, ning pamatupad mo, king kaburyan ning igpa mo, at dinan si kanan ning banala espiritu. Adwan mi keka, impakaramdaman mo, impanalangin ding taong manigapo, at manyad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan mi iti, king lagyo mo, king kapamilata ning banal ay Espiritu. Amen. Manlamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ang tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindakin mong puso, mag-ulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig at maging akin muli. Di mo rin akalain, tinig mo'y hanap ko rin, ang iyong tuwa at sakit.
Magbalik tamo po, gingatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Nandin po kay antabi tala ding laiko ning parokya ng Santo Cristo del Perdon y Caridad. At ngayon naman po, kaya betayong Karelang Kura Paroko. Among, magpakilala kayo po. Ako po'y Reverend Father Angel Gamboa, nin pong parokya ng Santo Cristo del Perdon y Caridad, kini po King Villa Julita, Barangay Sagin, City of San Fernando. Pila na kayo pong banuang pari, Among? 15 years na po, mag-16 na po kanyan kay June 30. Maliban po king kayo po pangakura paroko, mag-aral kayo po ngayon, Among. Napag-aralan niyo po? Mag-garal tamo po king Sambeda para king sana MA King Liturgy. Oh, yan po kasing liturgies na po ninyo katamong krusada. Kaya masaya tamo po yan kayang tabi tamong yan eh. Among, apansin ko kasi hindi magkwento lang rin kayang parokyanos. Siyempre, upon entering the village, yung subdivision, at yung parokya kilub ni subdivision. Nano yung biye king metong subdivision, anting metong pari yan po metong parokya. Siyempre mong mumunang dili, uling katlukuling parish yun ing pamanaliwa mo muna, ding tao kini, elangan kapampangan. So, dakal karela, miras lamo kini, king Pampanga, because of work, anyapin na, I think metong difference. Ding misaming Domingo, puro lang ang English. Uli na ning bankanta, itang diverse native tangda, akatermia, through speaking in English. Kasi mo naman lagyan mo namang Tagalog, mong uling ring aliwa, la naman masyadong kaiken Tagalog. So, kailangan kita kaming more common ka rin ng tao, tang English. Kaya ba't kadwa in time, nung ka rin pong barrio parishes, mas okay po itang abak la rin kay katamong celebrations, kini po sing kabengi. Po. Kasi po paninayan la pa mong muli, manibat ka rin obrada, nung ka rin la minibatan, ring tao na ning subdivision. Kaya ba't katlo, mas dakal la ring manibatan king luwal, o buri ng sabihan, king subdivision, ding sisimba kay kami pag Sundays. Kilwal boy 7 ding alwa mo sakop. Ring aliwang sakop, ampo panggang emi sakop among. Kasi tandaan ng tamo, tamo king San Fernando, very mobile na ring tao. Anya, potang itang convenience na ning parking, convenience na ning itang accessibility, Pong oras. ampo pang oras. At saka syempre, ikaw magmisa. Kaya pinumumunta lagyan eh. Mas balo ko ita king tutuking parokya mo amo. Pupunta lang ding del Carmen Okay. because of apong Joselito Vital. Ay, di pa mo wala tanan. Karas naman king formation, di mo ring aluang organization, ay katyo naman ding tao. Iting metong karing pamagkasakitan mi mong medyo marita kami kini ka na akong parokya karing organizations kasi ding tao busy la. Most of them, miyasawa, they all work. Kaya ring malakas ke kaming organizations, ding organizations pang miyasawa. Couples for Christ, Oasis, Charismatic Movement, which is also for husbands and wife. Ngeni, lately ating kaming tipanan, po, karing marriage encounter, reta ring malakas ming organizations, reta ring dakal members kasi they target married couples. Nandun naman namo ng karasmiking parokya, bengi na mag-practice na paringanak na. Makanya lapin na. Sabi ko kaya mong kening kaya kami singkabing, uli na ning iba't la pa mong megaral, iba't la pa mong iba't king obra, kaya makantap rin kaming oras mag-adjust talaga. Yapin dakal salamat, peninayan mo ko, gang namignob yan na masko pa mo. Ngayon pong kasalukuyan, alas 9 na po ng bengi, kabang interview tayo po yapong angel. Mga nakanta po kaluguran, waling ban kanita, damdaman tamong punong naning biye,
king meto nga subdivision. Yes. At ilagyo na po yung Santo Cristo del Perdon y Caridad. Yan. Buti na mo among Santa Julita o kaya Villa Julita. Kasi po mong kami, daughter parish na kami, ning Virgen de los Remedios ning Baliti. So, they thought of actually having bala mo uling partner laking krusada. So, makanya niya naman po, kasi po king kamatutuanan, ing pilatan mi mo po ing highway. Kaya ing Virgen de los Remedios, ang po pa po ing Santo Cristo del Perdon. Kaya ba't po mong actually, ing devotion kang Santa Julita, ang po pa pong San Ciriaco, is a late development. Anya pong di natangkukin bilang parish priest, kantamoy mo po realize na saan tayo pala ing lagyo na ning kaming village. Because actually, ing kamatutuanan po, mi palagyuya po ing village, ketang mikibandi talaga king loti. Po, hulita ya po lagyo. Pero po, abalumi, pengalendaryo ya pala. Ing kayang lagyo. So, abalumi, kabalong naman detang minunang panaw na mong potang pengalendaryo da ka, retang makalagyo ka rin santala. So, we learned that Santa Julita was a saint from present-day Turkey. O di atlo kayo piyesta na establishment anyang solemnity of Saints Peter and Paul. Kaya bating Triumph of the Cross, kapilan niya yung Triumph of the Cross. September 14 Ang po. po yung piyesta Santa Julita. June 16 po. Karalda pala piyesta kin. Kasi po mong king tutusin po, king liturhiya, ne po, ang po pa po, king strictly speaking, ing parokya po, pwede ya pong magka-titular karen pong members na ning Triundad. So pwede ya pong makalagyo king Holy Spirit, king God the Son, o ang po pa pong king God the Father. Pero po, iya po pwedeng maging patron ing mismong Trinity. Uli pong yana po yung nga pong Ginoo. So, anyapi po lulto, ikami po ing patron ni talaga is Santa Julita. Yan po. At gini kay pamabalin. Iya pwede maging patron ng metong parokya ing Holy Trinity. So, alam parokyang God the Father Parish. Alam makanta na. Pwede ya pong, atin ya pong Holy Spirit Parish, atin ta pong Marisol, among. Pero po, they are titular. The church is named after them. But the patronage, ita pong patron, iya po pwedeng patron ing membro na ng Blessed Trinity because He is already God. Emo po kasi in patron is supposed to intercede. Intercessoria po ing makanano po ita pangadine pong Kristo yung sarili na. Uli pong membro niya po ng Trinity. So, po pwede ita. Pwede po kang Birhen Maria, kareng Santo, po. They can be patrons. Ita po kasi ing talagang obra na ning patron. Ing patulunan, yaing mamilatan kay katamo king Diyos. So, what we call a titular is someone to whom the parish is named after. So, kami po, Santo Cristo del Perdon, niya po yung parokyami, itadalan yung lagyo ng Kristo. Pero yung mamilatan kay kami kang Kristo, niya po, Santa Julita. Para po ang katang manalbiyan po makarandam. At yung tampong abalong yan, yung kikatamong liturgist, ampong / theologian. Amang bilang naman pari, kasi impong 75 years full of grace, yung kakatamo pong anibersaryo bilang metong diocese, ngayon po archdiocese na, syempre pag maragulta mo po ding pari. Syempre, libutad na po, o gulot na nita, syempre din parit lang namang blam struggle. At mo ikaw among bilang metong middle clergy na. Middle age clergy, nano lang mo rin maging struggle mo? Siguro mong muna, itang ngeni pa, feel mo ng bagya, itang tutuana. Itang dati mong agagawa ka rin. Pero energetic ka pa mo rin, feeling ko.
Pero mong bisa ka tate bisa ating katang aminan na retang agagawa ta during the time na karetang first parish ta ne do agagawa tala pa pero ngeni medyo miki at tinang bagyang panandaman mo na yung pagal kaya ba't sasakit ng medyo madalas Yan, susungit, alin naman. Medyo. Party na namo naman siguro nita uli na nitang nangaus kanina part niya ning kaya katamong midlifing, adapin kaya katamo niyang Siguro titas semester. naka-presyon, tinang masakit imbitis, Yes, kaya belangan din. kailangan deta niya. Opo. So, iting biye na nitang middle age, we are already nangaus kanini, getting to the realities of getting old niya po. Niyang minuna pisasabihan tala rin. Niya mo mong atintamong human formation seminaryo kanta, din maging topic tala to prepare us for the reality. Pero syempre, when reality bites, aliwaya pa rin nitang ay, ot makanyan, ngeni, dati okay mo, puyatan. Hanggang kebukasan, pwede yung pari. Binginin panahon na ini, pat siya medyo may puyat ka, panadaman mo ng malilyo ka, anong aliwane timpleng katawan tam. Pero antimoy ka, at this point, kaya kang biya-bila meto nga pari, isipan mo nitang, nano kayo susunod kong parokya? Anong gawan ko po tang atsunak kitang 60 years old na ka? Siguro mong mas paitang what will happen when we retire. Can you still enjoy itang retirement, itang maanta. Siguro iting metong karing bagi look forward. Not to say na etamo mag-enjoy ngayon we are in active ministry. Pero syempre atintamo pong bagi bisa kate bisa po tang lakwan min parokya kailangan pakibalak mo ngan tamo yung gana-gana mamako na kamo ingisipan mo pa yung parokya so ingka na akong I'm looking forward ketang potang mig-retire tamo itang ala na kang isipan pwede na kang nung bisa kang mako itang manyan you can pack your things and go ala kang pakibalak itang atsu ka paketang no karing ka isipan mo na, apotang magbalik ko, reni na rin schedule sa maninaya ka na ako, reni na rin obrang maninaya. So, itang makanta, siguro it will be a nice thing. Pero yung isipan ko, agyo ko pa kaya kantang gawan, de tamburi kong gawan. O, ita mo naman yung metong kutang sigurong we will see. Tsaka isipan mo lang din ka ba magsalita ka? In 2 years time, lumipat ta na naman. Yes. Wala naman parokya, wala naman tao. Ika, ala kang issue po tang lilipat ka. What I mean issue po, kare makaranda mo pong, kare pong manalbe po, tapo ba issue kare parokya. Alwa po, bug sabihin tang personal, itang mayan ki kayong pa mag-let go, mayan itang tatanggap ba yung parokya, maknano kang makapag-adjust. Siguro mo uling katluko ng parokya ni, medyo definitely atin pong separation anxiety. Uli na ning bisa kate bisa yabe mula namang ana mabanwa din kay kang kayabe. Kita pong muna akong parokya at adwa ko mo pong banwa ang po pang mapila na bulan pero it's still something na medyo penandaman pa mo rin. Pero ing metong karing abalo ko, it's part of life mo. So, nung ating kang lalakwan, ating ka naman darasnan. So, dapat balo mula naman kaulan detang kang darasan. Ban kanta, makapag-move on kayong masalesing ang pong paraparehong. Makanyang pinimbiya pa rin Yes. Alam permanenting parokya, pero siyempre din karimanal beta ang pong makarandam. Siyempre, agyan pong bala mo, cliche ang pong showbiz. Pero, detang kikatan dating parokya, manatili pa mo rin makimpuso tamo. Ita naman nakakalingwan Definitely mong because they were part and parcel of our life, ang po pang ministry. Ita mo, ala tamong pamilya, so rening tao nga rin, actually, ila rin maging pamilya tamo, quote-unquote, anyapin, maragul na impact kay katamo. Anyapin bisa late bisa itang
enthusiasm da sayata mo. Itang karelang afati karen ke katanggagawan, lungkot na ning parish priest. Ne? O uli na ning itamo, this is the life that we said yes to. Nagkagasi po yung biyeta, balang kabalintunaan yan. The basic mo po, potang magobra kayo po, ala kaming obra. Pota naman papainawa kayo, ikami dakal kayo obra. Kaya din po minsan, manggatal ng habuntok na yan. Pag-usang Biyernes, Sabado, Domingo, eta na papainawa. Pero yung lakanita, kanta na pa mag-enjoy, papainawa. Kaya rin minsan, dapat ababalo na rin tao yung biyeta mo bilang metong pari. At o ini po yung biyening metong pari, kim po metong subdivision. Medyo aliwa kaya kami, kasi kaya kami singkarano ng activities. Kaya ba't pa siya tinukluyang alas 6, walang dengi na. Kukonsider ko na rin matwa, mga lang muli. Pero kaya kayo, talagang singkabengi, blam nocturnal kayo. Actually, among maragulyang shift kasi tandanan mo, yung pari, Ba't kaya nga, baryo. Holy Name of Jesus Parish ka rin king bitas. Ne? Uli namang ortilalo la ka rin singkaranon. Ne po. Alang problema karela, agyang sabi mong 2:30 na ni ngabak, magmisa tamo, ating datang keka. Keni po tang sinabi mong magmisa tamo pong alas 6 na ni ngabak, among karanon. Iting damdaman mo ka rin tao. Among baita mag-break, bigla mo linok yung isip ko yan Awari, oling la subdivision, kaya ba't working la? O po tang mititsyempo, siyempre, ating long weekend. O kaya, sakto, summer time. O di, mga lang sisimbahan ta. Malungkot ko kanta mo. Kasi po, halos po tapong tudning long weekend, panandaman mo mong uli na ning mabawas la rin kaya kang mass goers. Uli na ning, balo mo naman ka rin subdivision, potang dimdamdan ng long weekend, they will take the opportunity to go out. Ne? So, kanta, akit mo na, dumitak la talaga rin kaya kang mass goers. Okay. Kanya man po yung kinatamang kwentuhan, pero kailangan tayo pong pututan. Ngayon po, pagkandaman tayo po yung metong panalangin kang Birhen de los Remedios, panimuna na po ng metong kainakan, kiniking parokya ng Santo Cristo del Perdon, at metong asunis si Jami para kay kayo. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga, ting kaligtasan, ampon kapanayan. Ipanibala milo, ring sarili mi keko, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kirake ko, king kasakita ng Jesus, at pepanatilian mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Iko, Virgen de los Remedios, balo mo, ing pamangailangan mi, at apipiho mo, ing ibiyemo iti, ban kanito, antimo ka rin king Kana ning Galileo, makapagbalik kami king Tula, at magfiesta, kay ba't niting panahon ning kapagsubukan. Sopan mo kami, o induning Tula, ing manusig king kaburyaning igpa, at gawan mi, ing amanwa ng Jesus, kaya kami, amin ako king sarili na, karing kasalanan mi, at memusan, karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilataning krus, king Tula, ning pangasobling mebye. Amen. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim.
Magbalik tamo po, kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace, bilang parte na po ng kikatang selebrasyon, king pamagsadya, king malapit na pong selebrasyon ng Archdiocese, king kayang panga 75 years. Among, siyempre, balang parokya, ting special. Balang pari, ting special. Ano masabihin special child ka ni Father? Nano pong special king kikatang parokya, Kenny? Muna, among, uli na niting ikami maging daughter parish na ning Baliti o ning Virgen de los Remedios. Pigkalam ni kekatamo ning kekatamong direktor na ning krusada, itang original ng krus ning krusada. Emo po atin pong pamakyatagon na kailanganan niyang palitan itang krus na ning krusada among. So ita pong original ita mi pagkalubya king parokyami. So ita po inke kaming pagmaragul. Po. Kaya ba't kadwa na po Siguro, ita? Father, punta lang tala kanyan. O sige po. Ngayon po punta ng tala at silipan tala po din miyalo pagmaragol na po ning karelang parokya. Among ay ning pagmaragul mi ing original ng krus ning krusada. Ing pong krus yung importante kayo ni uli pong iya ing ibat king krusada na ning Virgen de los Remedios ang po pang Santo Cristo del Perdon. Ot mga nanya miras Kenny, Father. Atin pong pamikatagon kanta king Angeles City among mika unfortunate circumstances na swerte mi naman. Medyo anyang magprosesyon la, edi lawi itang metong atanaman, misa lalakya po yung katamong krus. So medyo may pakliya po yung krus. Ngapin po nung akit yotin niya pong bakal ketang banda ng lalam to support it. Niya po. Anyapin po uli na nita, ita pong keng krusada tamong pelitanda, itang krus at miya-biya po kay kaming original. So ining krus mo, pero itang corpus, itang katawan. Iti mong corpus, ya po yung original na naman po ning parokyami. So ita pong, niya pong meging parokya kami, ing katawan na yan, yapin po itang katawan na nitang original cross mi. Pero hindi niyo mong special day na papalwalye. Pota pong piyestami, pota pong September 14 na mong kantami po papalwalban, kanta po ma-venerate ya po ing cross na ning krusada. May pagkalubya kaya kayo o ing lagyo ning kaya kayong parokya. Opo. Ang po pong isiping niya po kasi ing La Primera. So ing La Primera mo naman pong krus at Chuyuke, ing City of San Fernando. Kaya ni mo ang paltoko kalaki ka rin relikyang atin na ning parokya. O yan namon, kaya kaming altar nung akit mo, yapin itang ketang right side na ning krus, yapin po yung relikya na ning tutong krus, o true cross. King pong Tarlac, po yung Monasterio de Tarlac is priding itself for having a relic of the true cross. Nako po kailangan mong tatarlak. Kaya ni mo po king kay kaming parokya at yu po ing relic of the true cross. King Tarlac po po akit kasi makalagay kitang container silver. Bubuklat dyan mo po every May 3, ang po pa pong September 14. Kami po, it is venerated at the altar itself. So akit may po mismo itang relikya. Ninong may regalo kanyan, Father? Request niya po yan kang Father Dennis ing curator na po ning Chapel of the Holy Relics king Cebu. Po. So, uli pong ila po atin lang access karing custodians da ring relics karing King Rome. Kaya po, mas mabilis po nung kaya kayo po mag-course through karetang kaya katamo pong request para karing relics. Kaya ba't dinina na kami naman po uli pong balo na only palagay ko po kay kabalwan ko kay Pilipinas, kami mo po ing patulunan niya Santa Julita, ang po pa San Siriaco, anyapin po. Ating kami namang relic. Siguro lumapit katakitang altar, banta masakit niya mo. Father, yapin niningat yung kilalang. Ini po kanyan ing relic ng Santa Julita at San Siriaco. Miyabela po uling miindala. Ding kay kaming santo. Pares na pong santo. Parehos la pong martir na ning kakatamong Ingima ang salpantay. pangalan. Opo amo. Uli pong
ing ima, actually po, tinugis de, uli na ning Kristiyano ya. Anya pong lilitisan de, king wade po yung anak na, ban kanta po sana, balam, agamit de, ban kanta, malunos siya king anak na. O nin pong mismong anak na sinabi na, Kristiyano po nga na pong makanyan. Anyapin po, medyo mikasbuya, ining maglitis kaning anak, nikbag niya po king Eran. Anyapin po atin niya po sugat king buntok San Siriaco. Po. He is the patron of those with migraine. De po ating sakit king karelang masasakit la po buntok. Ay San Siriaco po yung Pati rin karelang kaya, hair vanishing. pwede mo naman mo, kaya medyo patulunan niya. Kaya ba't po Santa Julita, uli pong marano niya pong may walaing kayang asawa, anyapin po, she is the patron of single parents niya po. Pero king English, mga nala pong hausan din San Siriaco. Saints Julita and Siriaco. Siriaco. Yes po. So, ating kami pa pong katlong relic kanyan mo, ini po iba't yaketang stone of the dormition of the Blessed Virgin Mary. King Roma? Kinya pong kaini, kin Jerusalem ya po mo. Jerusalem, sorry. Jerusalem pala. Opo mo. Tara lawin taya naman po mo. Mong ngini at syuta mo kini harap na nining kaya katamong reliquary ating stone from the dormition of the Blessed Virgin Mary. Yapin po itang batu, iba't ketang malapit nung nukarinde kinera ing Birhen Maria. Yung method to dyan Yung method to dyan, dormition. Nanong difference na, Father, para kay Manal Beta mo, ang pong makirandam? In dormition, ang pong assumption. Ing dormition po kasi itang pamanudtud na ning Virhen Maria. Anyapin po nung akakityo po, kaya katamo po kasing tradition, itamo pong Kristyano, in kamatayan, we always picture it as a sleep. Wow. Tudtud. Matudtud. So, in dormition, in pamanudtud na ni Maria, anyang mayari yung kayang biyek etiking yatu, uli na ning alayang bakas sa kasalanan, tandaan ng tamo, among emo po in kamatayan, parusa ning kasalanan. Uling alayang bakas kasalanan, method to di Maria, at kayari nanita, iapin po yung katamong dogmang pagmasusyan ing assumption, ing pangauli na banwa, kaladwa at katawan. Kaya alatam pong pisasabihan, talagang strictly speaking, kutkutan. Itang pikeran uling ita ing karinya itleged ing katawan ng Maria. Kaya kini po metong simpleng parokya, King San Fernando, metong niya po subdivision, pero kini pong parokyang iti, akit iye po ing krus na ning krusada, kang Santo Cristo del Perdon, ing True Cross of Christ, kay bat Santa Julita, ing nanong part na ning Bones of Santa Julita in Siriaco. at syempre ang Mama Mary, nung niya po method to that kinera, ne po, king pong dormition, king Jerusalem. Part na po ni pa mag-travel king Holy Land. Yes po. Akitiya po ka rin. So ita po, agkatanda ko po, lalo na po atang magbisita iglesia kayo. You are most welcome. Ne po, karining kaya kami pong pisamban, kaya ni kayong vicariate, making vicariate of Virgen de los Remedios. Ne po. Ing Santo Cristo del Perdon, metong ya po parang pwede yung i-consider. Very accessible kami po, going to Angeles kami po. Happy 75 years anniversary to the diocese. And we are full of grace. Dakal pong salamat king kaya katamong lay leaders, Sister Pinky, Sister Wilma, ang po pay Brother Chase, ang po pay Brother Enzo. At syempre among dakal salamat keka, ang po pa karing kekang team at finiturye in kaming parokya. Banda, sana dakal na pa rin taong makabisita at mabless uli na ning parish mo. Ulit-ulitan tayo po nga manong grasya. Yan iban maging ganap ya po yung grasya. Tamo, bendisyon na nakatamo ning kikatang kura paroko, kay ni King Santo Cristo del Perdon y Caridad. Panimula na pong Father Angel Gamboa. Inginung mantabeya kay kayo. At keka Antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos. Ingipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Umetamo king grasya ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po kay kongan. Maya pabingi po, kay kayungan.
Dakal pong mangutang, nanin po yung kikatamong selebrasyon na 75 years. Yung kikatamong selebrasyon na iti, pagselebran mo po, uling dati, impong Diocese of San Fernando, party niya mo po ning Archdiocese of Manila. Anya pong December 11, 1948, ni kawani niya po ing Diocese of San Fernando, kimpong Archdiocese of Manila. Nano po meto nga dahilan? Meto pong dahilan, syempre, akit da po na ding tao talagang masigasig la po kasalpantayanan. At potang ing meto nga tao, agyo na ng kawani, maging independentya, karing kayang pengari, karing taong kalugurana, uling agyo na ng tikdo. Bali po, ing parokyang kikatang binisita ngayon kabengin na iti, dati yan naman pong party na po ning Virgen de los Remedios Parish ning Baliti, City of San Fernando. Pero uling ikit da po ating clamor. Karen pong tao village, uling ikit da po yung kasalpantayanan. Ikit na pong apong Jolacap, kay bat ikit na pong apong Raul de los Santos, potang magmisa la po kayo ni Kimbilya Holita, ding tao po, magflakla, kimeto nga lugar, gagawa la pong tent, magdala lang luklukan, ikit da po, mga po kasigasig kasalpantayan ding tao. At pauli na po nitang sigasig ita, uling ing Birhen, party niya po ning krusada, at ing kayabe na po ning krusada, yapin po Santo Cristo del Perdon y Caridad. Kanitaya po mibayit ing kanilang parokya, anya pong June 29, 1996. Impong solemnidad ng San Pedro, Ampoy San Pablo. At kanitaya po may gumpisa, may gobray Father Nick Sabile, at ang gana po ngayon kasalukuyan, Father Angel Amir Gamboa. Kambena po ning parokya ng Santo Cristo del Perdon y Caridad, ingkrela pong kura paroko, Father Angel, at din kayang mga sipag at masigasig ang manungkulan kay naging parokya. Pasalamat kami po kay kayo. At pasalamatan tayo naman po yung kikatang malugod, Arsobispo, Apong Dong Labarias. Kayan tabi da po ding permanent committee na ning krusada, Father Jess Manabat, ing director ning krusada, at impong kikatang radio station, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po'y Father Tok Vital, at kayantabi ako la po ding Carmelite Media ning Nuestra Señora del Carmen. Kaya kayo man po, Mayap Abengi, at Luidka Kakrusada, Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo.